Dumelang babohi ba Sesotho Sermons and Programs. Ke a le amohela sabateng sena se setle sa Morena Jesu Kreste. Ka lebitso ke mme T.Letete, ke nna ya tla ba le T.Letete mona ho mo bulela. Mme pele re qala ke tla kopa re buleng ka thapelo. Tata rona ya Modimo, ke rona bana le kopa re tla etsa mosebetsi wa hao ntate sabateng sa ho fihlela. Ke kopa o be le rona Jehova manele ya hore re tla re etelle pele. Mme o tlo be le T.Letete ha ba fana ka mosebetsi le letso la hao, o tlo mo tataisa le yena Jehova, o be lelemeng la hae ntate wa tla se molaetsa wa hao ka tshwanelo. Ke kopa tsohle ka Kreste mona ha kopa. Amen. Amen. Ke a leboha. Ke nka thabela le be sabata se monate se hlonolofetseng. Ke tla fetisetsa dithapo ho T.Letete. Mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs. Re a leboha ha ele mona o iphile nako hape hore ke o tlo ba le rona mosebetsing mona kapa tshebeletsong ena ya letsatsi lena. Nna ka lebitso jwalo ka ha mofumahadi wa ka se a boletse, ke ntse ke le wa hao wa ka mehla, ke Thapelo wa Letete la Mohale. Mme ke nna ya tlang ho tsamaisetsa kapa ya tlang ho tshwarela thuto ya letsatsi lena. Ka moo Morena Modimo a re fileng ka teng tsatsing lena, thuto ya rona e re fela ha le re le Baprista, kapa le re le Baprista hona ha le shebahala tje. When you look like this, ke hona ha le le Baprista, looking like this. Ke thero ya rona ya letsatsi lena e se e ka re ka natefelwa nna le wena thutong ene re tlo ba le yona in the next 30 minutes or so. Mme ha re tloha ke tla nne ke shebe kompereng ya ka mona, ke shebise ditaba tsa ka hona teng. Ha ho hlokahala ha morena a dumela, ke tla leka hore ke le bontshe haholo hobane ho na le ditaba tse ding tseo ke nahanang le ka batla ho di bona, tse kang hore na moprista hana ke motho a neng a apara jwang. Ke a tseba se bohlale hore ebe ha ke a e beha setshwantsho sena ke a se beha computeng ka matla kapo hantle hore se hle se reflect. Empa taba tse ngata le a di hopola mona tsena tsa bona moprista ha e le hantle ke motho a jwang. Ha o bala bukeng ena ya Exodus, ke batla hona jwale re bale haholo kgaolong ya 29 temana ya 5 le ho isa ho ya 9. Exodus 29 o ka di fumana hape 36 to 42, empa di ngata moo. Empa ke batla re di bale mona fela. O etse 29 ha hle re qalong ho wane mane hore tle tsebe ho etsa kelello hore re utlwe hore Aaron wa peswa mona hobane e le moprista, mme a apara bophahlo tsa boprista. Ho thwe ha o ba kgetha hore ba etse mosebetsi wa boprista pelaka, o tla etsa ka mokgwa ona. O bontsha hore mona Modimo o laela hore na moprista a kgethwe jwang, jwale o tla re bona le hore na a apeswe jwang. Ho thwe o nke pohwana le dipheleu tse 2 tse hlokang sekodi le bohobe bo sa lomoswang le dinkgwana tse senang ditomoso tse dubileng ka oli le maqebekwane a senang ditomoso a tlotsitsweng ka oli, o tle o di etse ka phofo e sefilweng ka koro. O di kenye setorong mme o di hasitse ka setoro ha mmoho le powana le dipheleu tse 2. O nto atametsa Aaron ke temane ya 4 le bara ba hae monyako wa tente ka pokano, ke bona ba tlo tlotswa e le baprista kapa ba tlo apeswa e le baprista. O ba hlatswe ka metsi, verse number 5. O tla nka diaparo o apese Aaron kojwana le kobo ya efota le mokgajwana o tla o tlama hodima hae ka senyepa sa efota. O nto mo rwesa moqhwele hloohong, mme moqhweleng o behe lebenyane le kgethehileng. Jwale ho thwe o tla nka oli ya setlolo o tshollele hloohong ya hae, mme o mo tlotse jwalo. Morena Modimo a hlonolofatse palo ya lentswe la hae. E re pele re tswela pele
ho bua ka ditaba tsena mo ke o hopotsa hore re etsa ka mona ka Facebook-ung re etsa le ka YouTube, mme ho se le ho wena o ka ikgethela jwale ko re o hopotse le bane metswalle ya hao le ba o sebetsang le bona le bana beno hore hela lenaneo la nna Sesotho Sermons and Programs le se le teng le se le qadile. Mona re ithuta ka moo Modimo a laelang hore na moprista ha kgethwa ho etsahale jwang, haholoholo a apare jwang. Mme dintho tsena tseo ho buuweng ka tsona mona ke la ka le bontsha tsona as a picture here first hore na ke ditaba tse shebahalang jwang. Ha se bohlokwa hakalo-kalo ho ya ho dintho tseo ho leng hore na o ne a di ne e le di eng. Fela o tla bona ho bua mona ka boefota, ho bua ka bo moqhele. Re ko fefela hanyane hore na morero wa dintho tsena hore ne bane morena Modimo ane a re a di apara. Ho thwe o ne a beha efota mona e na le mekgabo le majwe ho thwe ne le breastplate, ho thwe ne le breastplate ntho e kang ntho e thibelang kapa e kwaetseng sefuba. Ho thwe ne na le majwana a 12 a ne bolela eng, the 12 tribes of Israel kapa bara ba 12 ba Israel. Ho thwe o ne a tsamaya le maoto ka dinako tsohle ha ne etsa mosebetsi ho thwe working barefoot standing because he was standing in holy ground. O tla fumana hore dintho tsena kaofela di ne di bolela letho. Ho bue ka hlooho ntho e tlamehang ho e rwala hloohong mane. O mo rwesa moqhele hloohong, jwale o tla fumana hore the gold plate worn on the head e ne bontsha holiness of Jehovah. Ho thwe e ne ngotswe holiness unto Jehovah hore e bontsha hore mosebetsi wa hae o emetse mosebetsi wa Jehova. Katiba ena mohlala ho thwe fine linen atone for the pride of his countenance. Ho thwe e ne e mo etsa humble, e etsa hore a be le boikokobetsi, a hopole hore Jehova ke yena Modimo wa hae. Mme diphahlo tsena tse fapaneng o na tsamaya a nkile dibano mono, incense full of equipment, enjoyment of his glory. Ho thwe e ne e le jwale mosebetsi wa yena e ne le ona bona kaofela nna re wa halalela Jehova, wa halalela. Jwale dibano tsena le incense tsena ntse di benya di ntse di phahama mona di bontsha dithapelo tsa baprista. Jwale re fumana hore moprista o ne a hlile apara ka tsela e itseng e specific hobane a etsa mosebetsi oo, mme a keke a ikaparela ka tsela eo a e ratang. Ha o e bala ditaba tsena Exodus 29 mane di a hlalosa hore na o ne a apara jwang. Jwale ke batla re nke testamenteng e ntjha re bone hore na ke bo mang bana jwale ba e leng baprista in this New Testament. Hobane boprista bono ba ho hlaba dibano ba ho etsa mahlabelo ho ile ba fela ka ho shwa ha Jesu Kriste. Ha re bale mona Petros wa pele, 1 Peter 2 verse 9. Petros ya pele re bale mono 1 Peter 2 verse 9, re tla fumana ho yona mono ho ngotswe ka tsela ke ena. Petros wa pele temane ya bobedi ho isa ho 9, kgaolo ya bobedi temane ya 9. Yes. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him that hath called you. Empa ha ele lona le moloko o kgethilweng, le baprista le marena. E batla hona mono ho thwe ha ele lona, ho bua ka rona ba ipitsang ka Kreste, bao e leng ba Kreste. Ho thwe rona jwale re ba filweng hore jwale re be baprista. Ha re tswele pele. Moloko o kgethile baprista le marena le mofuta o halalelang le setjhaba se ruileng le tle le bolele dithoko tsa ya le bitsitseng lefifing le ho kenya leseding la hae le hlollang. Jwale ebile hona patemaneng yona eno re se bile ho hlaloswa mosebetsi wa rona hore na o feng. Ho thwe re tle re etse le tle le bolele dithoko
tsaya lebitsitseng lefifing le ho kenya leseding la hae le hlolla. So we have been called to proclaim the goodness and the promises of God. Botle ba morena Modimo ke go mosebetsi wa rona re le baprista. Rona re le baprista. Jwale ke batla ke kgutlele hona mane mo re buang ka moaparo hore na baprista ba ne ba shebahala jwang. Re buile hore baprista ba testamente ya kgale ba ne ba apara ka tsela e itseng hobane ba ne ba apere diphahlo tse e leng hore morena Modimo di tlotlisa morena Modimo ke ntho ya pele. Ya bobedi ke hore di ne di loketse mosebetsi hore na bona ke bomang. Di ne di loketse mosebetsi hore na bona ke bomang. Re a tseba ka Sesotho moaparo ke ntho e ntseng e na le bohlokwa haholo re le Basotho. Mme re tla bona hore le lefatshe ka bophara moaparo ha se ntho fela kapo tjhebahalo. Rona Basotho re a tseba hore na makolwanyane kapo bale ba apara jwang. Ha o tsamaya tseleng mona o feta, ha o bona bale, motho e mong le mong ke batla fela a re rona re bale mona ho etsahala tjena re fe dipele, re fe diipone, re fe eng. O tla mo bona, o tla e bona ngwane kapo o tla ba bona bale, o tla ba bona ka mokgwa ba itlotsitseng ka teng. Ke wa tseba ntho mona ya bona letsoku le mona le lesweu le mona haeba ke letsoku ntho ba itlotsa letsoku ke la makolwanyane bale o fumana ba le basweu ba kwaetse mona ba apere jwale ba ntse ba otla jwalo le makolwanyane jwale le bona ba apere ka tsela eno ba le bakgubedu fela. Re a tseba hore na makolwanyane a apara jwang, re a tseba na bale ba apara jwang. Mme ka tsela e tshwanang re a tseba hore na mapolesa ha le mosebetsing ke batho ba aparang jwang. Moaparo wa bona o a bolela yeno ke lepolesa, yena ke lesola haholo ha le mosebetsing. Taba kgolo ke ha le mosebetsing. Ra tseba ha o apare tjena mosebetsing, manese ha apare tjena ha le mosebetsing jwalo. Jwale potso hore na rona ha jwale e le mona re le batho ba bitswang baprista, re na le mosebetsi o re tlamehang ho etsa. Na do we dress up and look anyhow? Ke a kgola re nne re tswele pele ke fihla hore na rona jwale mosebetsi wa rona ka botlalo ko ofeng, therefore o re batla re apare jwang. Fela ke tswele pele ka yona ena ya tjhebahalo hore le haeba tjhebahalo is not everything bophelong ba hao. In fact ha se ntho e hlalosang na o jwang, empa ka tjhebahalo batho ba o sheba ba ka re yenwa motho ke motho ya tjena kapo ke ka re ke motho ya tjena, kapo seaparo kapo tjhebahalo ya hao e ka bolela se seng ka wena. Ka nako nngwe motho ha o mo sheba monono a dutsitse ya apereng ka teng, ena o apere jwalo ka lehlanye, motho ena e ka re kelello ha e sale hantle. O tla bona ena no kelello e ka re hle ha e sale monate. Tsela eo o apereng ka teng a sa mixitse fela ntho se di tabohile ho so le jwang. Fela e se o bolela go phahlo tse tabohileng ke tsa mahlanya, empa o tla bona ka tsela e seng di le ka teng se di sa hlweka, se ding ga sa le jwang maoto. O so bona hore tjhebahalo ena yona ke ya motho eo kelello e mo lahlehetseng. Ha se o bolela hore motho yena ke lehlanya ka semelo sa, empa tjhebahalo ya hae e o bolella se seng ka yena. Jwalo ka mokaptene wa sefofane, ha re tla re tlo palama sefofaneng, re tla kaofela, re tla mmona a rwetse kepisi, a apere uniform, a hlamme tie, a beile ntho tsa teng, a hula ntho tsa teng. Re tla bolela hore yenwa he ke mokaptene wa sefofane, ke yena he a tlo fofisa ntho, mme ke yena the number one in charge. Mme e jwalo hohle dintho tsena tseo re di aparang di re letho ka rona, di re letho. Ha o bona motho a o ra bolo a hwetse dikhokho a tenne di-shorts a apere ntho, e se o bolelwa ga yena ke sena ke sebapadi sa bolo, o ra bolo. Ha o a lebella hore motho a tle a apere jwalo a ya kerekeng kapa ya dibekeng tse ding a sa tsamaya ka dikhokho fela ka mmoleng ka mano. Ebe banna ebe o ka etsahala o be ko ona o ya bolong kapa o tswa bolong fela ha se ke ba o tla mosebetsing o dula a le tjena, hore seaparo kapa tjhebahalo e bohlokwa. Mme re tla bona hore ho rona bakreste haholo jwale re fuwe mosebetsi ona wa boprista ebile e bohlokwa haholo. Ke batla re nke pale e nngwe ka bokgutshwanyane mona, e nngwe e bontshang hape hore moaparo ke ntho e bohlokwa jwang. Ke tlo e paraphrase ke bukeng ya Kgenese kgaolo ke ya 38.
bukeng ya Kgenese kgaolo ke ya 38 o tlo bona ausi ya bitswang Timna gore go apara gwa hae fela go ka mo fetola ka tsela eo batho ba mo bonang kapa ba mo utlwisisang ka teng ka baka la moaparo fela. Moaparo fela o ka fetola ntho e nngwe le nngwe. Kgenese kgaolo ke ya 38. Kgenese kgaolo ke ya 38 ke batla e re ke tle ke paraphrase qalong mane ho thwe o na le monna ya bitswang Juda eo re mo tsebang mora wa Israel. Jwale Bibele re bolella hore o ne a ena le bara, ya hlalosa hore ne na le bara ba babedi, e mong lebitso la hae ne le mang, ho thwe ye mong a ba nkela ye mong wa bara ba hae mosadi o ileng ngwetse ho yena ye neng a bitswa Timna ke bitsa kae na Tamare, ka Sesotho e bitswa Tamare. Ho thwe monna eno a Tamare e leng monna eno a Tamare mora wa Juda e ne le motho ya sa lokang ho hang. Ho thwe morena Modimo o na mmona ehlile se motho ya sa lokang ho hang. Ho thwe ya ba morena Modimo slew him, o mo dumella hore a robale wa mo phomotsa. Ho thwe mosadi ene ho thweng ke Tamare ya ba o sala jwale e le mohlolohadi, mme a apara diphahlo tsa mohlolohadi. Ke Kgenese 38. Ke Kgenese 38. Jwale ho thwe ha tloa mono ya ba o ya ho the father-in-law ke mona jwale ke setse ke le mong ha ke na molekane. Ebe ho thwe ya ba ho thwe ho latwa ya hlahlamang hore nka mosadi wa abuti hao ke ena o mpo o mo etse mofumahadi wa hao, jwalo ka ha e le moetlo re a tseba le Sesothong e ntse le ntho e ntse e etsahala. Ho thwe ya ba ena a mohlahlama a tlamehang ho nka mosebetsi ona, ho thwe ya ba o ne a sa rate, ho thwe ya tlameha ho etsa mosebetsi oo a ba iketsetsa ntho di silaetsa tsa hae. Ho thwe ya ha o hlokomela taba tsena jwale wa bo ho thwe atjhe enwa e mong he ho tla tla e mong wa boraro ya hlahlamang a monyane. Ho thwe ya ba ho thwe Tamare ema hanyane he o tlo emele enwa a monyane ha sa hodile. Ho thwe in the process ha ntse ho etsahala jwalo Juda a ba hlokahallwa ke molekane wa hae, jwale a le masarelong. Ho thwe ya ba Tamare ha hlokomela ditaba tsena jwale a bona hore le Juda o tsamaya dibakeng tse itseng, a sa tseba hona wa tsamaya mo itseng, ha ele ka shwalana tsamaya mo tse itseng. Jwale hape a bona hore le monna e ke mo tshepisitseng o sa batla a thuthuile e le monnanyana, e ne tlameha ebe se ke mofuwe ha ene ba ehlile ba tla ntshepahalla. Fela ba bonahala ba sa ntshepahalle. Atjhe no, ke bona ka mona ho bapalwa ka nna, e reng ke inkele molao matsohong kapo ke iketsetse ka moo ke etsa e re yena Juda ena my father-in-law ke etse hore a tle a nketsetse ngwana. Ha re shebe leano la hae ho to verse number 13 ke 38 temana 38 Kgenese verse 13 ho thwe ya ba Tamare o bolellwa ho thwe bona matsala o nyolohetse Timna ho kuta dinku tsa hae. Matsala a ke yena Juda ya ba o hlobola diaparo tsa hae tsa bohlolohadi. So diaparo tsa hae tsa bohlolohadi di ne di na le lebaka leo a di apereng ka tsona. Hape o ne a bonahala ha a tsamaya setjhabeng hore yena o mohlolohadi, yena ke ya mahlonokong, yena ke ya masarelong. This is the one that is mourning. Diphahlo di ne di tjho jwalo ho yena. Re a tseba Lesothong motho wa mme o apara thapo, mme thapo e re bolella se seng ka motho eo hore na o apere jwang. Ho thwe ka tsela e tshwanang mona o ne apere thapo, ho thwe a ba e hlobola Tamare a ba hlobola thapo ena ya hae a ikapesa ka lesira, a ipopa, a ya dula kgorong ya Inaime e tseleng ya Timna, hobane o ne a bona hore ho ba shela o hodile a mpasa moneo hore ebe mosadi wa hae. Ke yona ntho ya hore o na lebeletse hore jwale mohlankana ena shela ebe ha sa thuthule tjena ebe o mofuwe wela bona ha ke mofuwe mona ho bapala ka nna mona. Ho to 15 Juda a mmona a re ekaba ke seotswa, a re ekaba ke seotswa. So the dress ya na e ape a hlobola diphahlo tse modest kapo tse nang le boitlhompho haholo tse bontshang hore ke motho ya masarelong, a mourning wife.
ya ba o apara diphahlo tse etsang hore ha batho ba mo sheba e ke sotso, a harlot, e ke motho ya ithekisang ka mmele, mme ebile e le morero wa hae hore a shebahale jwalo ka motho ya rekisang ka mmele, hore a ekaba ke sotsa hobane ona ipatile sefahleho, a fapohela ho yena tseleng, a re jwalo, a tswela pele. Ditaba tsena ho ya pele ha di bohlokwa haholo, di bohlokwa hona mona moo re reng yaba ho tjhentjha moaparo wa hae fela ho fetola tsela eo batho ba mo bonang ka teng. Tjhebahalo ya hae, moaparo wa hae wa bua dintho tse fapaneng. Moaparo wa hae wa pele wa hore e ne le wa thapo kapa wa hore e ne le widow, di ne di tjho jwalo diaparo tsena di apere di-sackcloth, di ne le mosadi ena ke mohlolohadi, ke mosadi ya itshwereng, a nang le boitshwaro, ke mosadi a hlomphehang, o mpa a hlokahalletswe ke monna ebile ke eno is mourning the husband. Empa tjhentjha diphahlo such that diphahlo di fane ka taba e nngwe se seng ka yena se fapaneng le ho tsane tsa thapo di ne di bua ka yena. Ya bo apara diphahlo tse reng I am a harlot, ke sefebe kapa ke seotswa, diphahlo tse reng ke seotswa. Jwale ke re diphahlo kapa tjhabahalo ya hao, moteno wa hao o ka fa batho kutlwisiso ya hore o seotswa, mme diotswa e hlile di apara ka tsela eo ho leng jwalo di aparang hore di tsebe ho fana ka molaetsa wa hore nna mosebetsi wa ka ke ho rekisa ka mmele. Di na le mokgwa o di aparang ka teng. Moaparo moteno wa matter hore na motho ke potso ke hore na ha ile mona jwale rona re baprista ba kgethilweng ho Modimo, na re tshwanetse ho shebahala jwang letsatsi le letsatsi. Ke re he mohi e motle re tle re fete ke nke ditemana tse jwale ka kotloloho di tla bua hore na hona mosebetsi wa rona ko feng. Ha ke re nke se re ile ra nka Petrus eo wa pele kgaolo ya bobedi temana 9-12 mo e reng re setjhaba se kgethehileng, re baprista ba Modimo, mme mosebetsi wa rona ke hore re o pakahatsa kapa go phatlalatsa ditaba tsa rona, praises of him who has called us out of darkness into marvelous light. Ditaba tseo tse monate ho batho ba bang, mme ditaba tsena ra di tseba di tjho jwalo hape ho Mateo 28:19. Ha ke re nke Mateo 28:19 eo ka pelenyana, Mateo 28:19 ke verse eo re e tsebang. Mona ke mpa ke batla fela hore re e bale ka Sesotho, ka Sekgowa e re go ye therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things that I have taught you. Ke ka Sekgowa mo, empa ka Sesotho Mateo 28 verse 9 e baleha ka tsela ke ena e re Mateo 28 verse 9 are verse 19, sorry, it's 19. Yang ka lefatshe lohle, yang ke hona le rute ditjhaba tsohle, le ba kolobetse ka lebitso la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang, mme le ba rute ho boloka tsohle tseo ke laetseng ho tsona, mme bonang nna ke na le lona ka mehla yohle ho isa bofelong ba lefatshe. Re bitsa hangata ka Sekgowa re bitsa the Great Commission. Hona jwale ke mosebetsi, ke job description ya rona jwale. Job description ka lona jwale mosebetsi wa lona ke ona, lona yang ka lefatshe lohle le ba rute, le etse disciples, le etse barutuwa ba Jesu, lo etsetsa batho Jesu barutuwa. Ha re nke hape re kopanye le mo Ekelesia 12:13 and 14, mo Ekelesia 13 and 14 mo e buang ka the whole duty of man. The whole duty of man is to fear God and give glory. For let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, because this is the whole duty of man. Ereke bale mono mo Ekelesia, ikenya mo Ekelesia, Ecclesiastes yeno mono mo Ekelesia re bale o 12 mo e felellang teng, verse 12-13 e re bofelo kapo kakaretso ya ditaba tsena kaofela ke bona, tshaba Modimo
o boloke ditaelo tsa ona hobane ona ke ena ke tshwanelo yohle ya motho. This is the whole duty of man. O tla bona hore e bua le mona o mamele ditaelo tsa Modimo, mme taelo ya rona e rona re e fuweng ke efeng? Go ye therefore, Matthew 28 verse 19, and make disciples. Rona re baprista ba kgethuweng ho etsa mosebetsi o itseng, ho a etsa mme re tlameha, we have to look and play the part. Hore tlameha ha motho a hlaha mona a sheba a bona boitshwaro ba hao le ka mokgwa o leng ka teng, a tla se ka o confuse le lehlanya, a tla se ka o confuse le seotswa, a tla se ka o confuse le motho wa ho ra bolo, a tla se ka o confuse le a satanist, a tla se ka o confuse le motho eo medingwana ya hae e le medingwana ya lefatshe kapo medingwaneng. Re tlameha motho ha re bona hale hore re ba tlo etsa mosebetsi ona, hobane mosebetsi wa rona ke ho atamela batho, mme re ba bolella ditaba tsa Kreste. Re ke fane ka di-principles kapo ditshiya tse tsheletseng tsa hore na Bibele e reng ka hore na re shebahale jwang. Bibele ha e fane ka hore o apare sutu e ntsho kapo e tshehla, ha e fane ka hore o fase thae kapo o ska fasa thae. Bibele le di-principle tsa teng e o bontsha fela hore na moaparo wa motho o tlameha o be o tshwanelang jwang hore o bontshe hore o mokreste. Ha o no ba prescriptive ka hore e be sutu e ntsho, e be mose o mo sehla, e be sekete e ska ba full dress, e be fela e tla o fa di-principles tsa hore na mahlanya ke batho ba jwang empa ba Modimo bona ba shebahala jwang. Mme ke batla re tle re nke ya pele 6 dress reform principles, mme re tle be se re kwala. Ha re qaleng pele ka ena ya ba Korinte ba pele, 1 Corinthians chapter 10 and 31, e re whether you have or you drink or you whether you drink or you eat or whatever you do everything to the glory of God. Tsohle o di etsetse tlotlisong le ho rorisa Modimo, hore o ske wa nyefola kapa wa nyenyefatsa Modimo ka dinako tsohle. O hopole rona re ba ipitsang Christians, ha o mo Kreste o re a Christian, o ipitsa hore ke ya latelang Kreste. Ha o batla ditaba tsa bo Kreste o tle ho nna. Hona ba ipitsang ka Kreste, ba latelang Kreste, re tlameha re shebahale tje. Ba bangata ba tseba, wa tseba hore na ha o batla ho bona le EFF ya latelang mokga wa bo EFF o mo bona ka berete e khibedu, o mo bona ka diphahlo tse kgubedu, morao tjena o so mo bona le ka overall jwalo wa tseba hore yenwa ke ya latelang taba tse itseng. Ha ke batla ho fumana ditaba tsa EFF, ke tla ho motho ka tsela e tshwanang. Rona re le ba Kreste re tlameha re apare ho rorisa Morena Modimo. Jwale ho thwe re aparele ho tlotlisa Morena Modimo, mme re apare ka boitlhompho. Sekgowa se re modesty, in modesty. Modesty e bolela hore ntho ya pele o tlameha ha o shebahala o bonahala hore motho ya hloohong ka mona o tsitsitseng o nka hantle. Ya bobedi e bontsha o tlameha o be motho ya apereng ho kwaela dikarolo tse hlokang ho kwaelwa tsa mmele, hore ha o tsamaye bo so beile ditono ka ntle fela. That is out of order. Ha o tsamaye soka o so beile phahlo tse itseng fela ka ntle, o so beile fela diphahlo tseo dikarolo tseo tsebang hore di tlameha e be di kwaelehile ke di-private parts, e be di beuwe ka ntle. E be hangata batho ba bomme ntse ba re no, don't look at the breast, look at up here. Ke a sheba the breast, the up here jwang hobane le moo o hlahisitse ke maketse fela. Ke maketse fela, o hlahisitse moo o tlamehang ebe o kwaetse. Ke mohlala fela. Mme ho ntse etsa jwalo ka ha ke tjho ke re o so hlahisitse dikarolo tseo o ka reng ha di a tlameha. That is not modesty. Ha se ho aparela Modimo. Ha o sheba motho wa jwalo, ha re ho wena yeno ke ya latelang Jesu Kriste. Batho ba bomme, batho ba bontate le bana, ha ba aparela Kreste, ba apara modestly, ba apara ho hlonolofatsa Morena Modimo ka ho hlompha. Mona ho itswe ha re apare mo ke tse ke di-notes tsa ka ke ngotse motho ha o apare jwalo ka o ya night club-ong fela tje.
so le sekhethe fela se tabile se tloa mona se hlaha mona o tlo lena o le hlahisa segope se hlahella mona ke bua ka bona bomme le bontate go ha se le gore ke re bontate fe le bomme fe le bontate ba di apara dintho tse makatsanang tseno kapo jwale ebe o tsamaya ebe you look like I said ebe o shebahala jwalo ka lehlanya ke mang ya tla o mamela ha o fihla o bolela ditaba tsa Jesu Kriste ditaba tsa bophelo bo botle ditaba tsa bo sa feleng tsa lehodimo o shebahala jwalo ka ka hloho ha e tshware hantle ebe o ntso re batho bana ba hana o mamela morena Modimo no ke wena a nyefolang morena Modimo ka hore you make him look like batho ba hae ke mahlanya e tlameha ha o hlaha mona o bonahale hore o motho ya kelello e tshwereng hantle o motho a tlile mona o tla bua ditaba tse serious ha o atlela go tlatlaetsa ditho go tlatlaisa ntho tse makatsanang fela mme ha re buile ka diphahlo fela re ka bua even the look gore na o so hlaisitse fela metaele e meng e hlaelang o so ketse katiba tsena lebile ke itse ke tla eng ka morao tjena o so rwala ntho tsena tsa di-saloning tse mofumahadi wa ka rwalang ka tsona ke bona batho bana ba di rwetse bo di-mall-eng monana ha ke tsebe na di bitswang pepua o tla ke a njwetse le mme mampepua gore na di bitswa ba di rwala ntho tse silifaranyana tsena tse benyabenyang ba di rwala hara seterata mona ke motho o kelello e hlaha na motho eo o ka re ke motho a apereng jwalo ka ha e ka o tlotlisa morena Modimo kapo a aparetse bokreste o hopole ho thwe our clothing must meet the highest moral standard o hopole motho o re mo sebeletsang ke Modimo ya hodimo ya matla ohle ya hlomphehang mme re tlameha rena re hlomphe morena Modimo wa rona o a hlompheha le rona re tlameha re hlomphehe re represente Modimo wa rona ya hlomphehang ka ho loka ke ya pele ya bobedi ke re aparela health bophelo bo botle re a tseba hore ditaba tsa bophelo bo botle kapo ho neglecta bophelo bo botle ke ho nyefola morena Modimo hobane how will you proclaim ditaba tsa morena Modimo looking sickly mahlo ana a kene ka hare o lapile o bonahala eka kannete ebile ehlile o a kula ha motho a kula a na le bokudi bo teng no ke ntho e fapaneng but you cannot look sickly o iketsa jwalo e le hobane o sa je hantle e le hobane o sa apare hantle e le hobane o sa phele hantle so ya bobedi ke hore ha o apara o tlameha o apare ka mokgwa o lokisang motho o healthy kapo o hantle bakeng sa mmele wa hao ke mane mo re ile ra qala hape re whether therefore you eat or you drink eat to the glory of God o etsetse dintho tsohle ka hopola hore Bibele re bolella hore mmele wa rona ke temple ya moya o halelang the temple of the Holy Spirit mme tlameha ya apare jwalo gore ha kgutlela that first principle kapa tshenyane ya pele o ke ba apesa the Holy Spirit ntho engwe le engwe fela o e ratang gore ya ba e se le di half mang mesi ntho e se le di half o hlahile hona o hlahile hwane ha ho hlomphe ya bobedi ke ya health hore o tlameha o aparele eng health mme o tla fumana hore ha go bala councils on health kapo the Ministry of Healing ya mme Ellen White wa hlalosa hore ditaba tse ding ka nako nngwe re leka ho apara diphahlo tsa modest e le hantle jwale be di a kwaela mesiena mohlomong le diphahlo tsena dikobo le dibaki di telele di fihla fatshe mane hantle di kwaetse mme but ka nako nngwe o fumane jwale o etsa hore di hohobe fatshe ha di hohoba fatshe jwale di nka ditshila tsena di nka ntho tsena kaofela di tlisa ho wena that is not healthy. That is not healthy. Jwale be mese matha fatshe ya hohoba madikgwe le dibaki di matha fatshe ha se mokgwa o healthy mme le tsela ka tsela e tshwanang le ha o so o tinne go khutshwanyane se le skin le skin bolo kana jwale maria go bata o bane fela o re o batla ho etsa di-fashion jwale that is also not healthy hobane jwale you have exposed your entire body e tlamehang e futhuma ho na le ditho tsa hao tsa mmele tse hlokang di futhuma le na le ditho tsa hao tse hlokang di fumane moya di etse o tlameha o apara ka tsela eno ha ke tjho tjena ke go ska ba jwale o tsamaya o ikgurumeditse mmele ena jwale go le futhumetse fela hloho enana o le modest go so hlahile bonko fela jwale o so entse engwe se le hobane that is also not healthy for you. That is also not healthy. E re ke tswe hape ke re
ho bua hape ka diphahlo tse boima ka nako ngwe o fumane batho ba apere diphahlo mehleng yane ya kgale hona diphahlo tsene di hulwa ka di-weight tlase ebe jwale motho wa di apara e re ha o di apere batho ba bomme o fumane hore jwale ba qetella ba se ba tlameha ba kokobeletse because the dress is too heavy, the jacket is too heavy, ba ntse ba re ba modest jwale ebe di ba affecta health ya bona. The clothing and the attire must look healthy. You must not look like o imetse o tlo bolella batho ka Jesu Kriste fela taba tsena tsa hao wena di ntse di imetse le mosona ebile allergy o watla mona mosona o ba o apesitseng ona o allergic to linen jale nthwene ya teng gore ha o a tlameha o be jwalo. That is not healthy. Mme ya o qetela ke gore diphahlo tseo di apereng di tlameha di hlweke. They have to be clean. Go period. Di hlweke. Ho sa tsoto lena ke tsa kgale ke tse ntjha ke tseo di rekileng second hand. Diphahlo di tlameha di hlweke o bonahale ha o eme mono o motho ya hlwekileng. Ha o hlweke mo bonahale hore motho ana le a turu apereng fela motho enwa o nkile nako ya ho hlatswa phahlo tsena o bonahala a hlwekile. Ke principle ya bobedi. Ya pele re aparela ho tlotlisa morena Modimo. Ya bobedi re aparela bophelo bo botle. Ya boraro ke ena ya hore bomme le bontate Modimo ba bopile ba sa tshwana. Ke a phetha. Bomme le bontate o ba bopile ba sa tshwana. Ho thwe created he male and female. Modimo ke ho bukeng ya Genesis mane qalong ho thwe created he male and female. A mo etsa monna le mosadi. Ke ho bontsha hore physiology ya bona le taba eo mmele wa bona e sebetsang ka tsona e fapane ke ntho ya pele. E se e o ruta hore mekgwa eo ba aparang ka yona ha ya tlameha e tshwane, e tlameha e fapane mo le mong a apare hore ke motho wa ntate le mong ke motho wa mme. But ya bobedi ya bohlokwa ke ena ha re ba le Bakorinta ba pele 14:33, 1 Corinthians 43. Bakorinta ba pele re sentse re tla diella dikgala. Bakorinte ba pele 14 verse 33. Korinte 14 verse 33 e baleha ka tsela ena. Ere hobane Modimo ha se Modimo wa moferefere kapa ya ferekaneng empa ele wa kgotso jwalo ka ha ho bonwa dikerekeng tsohle tsa bahalaleng. Ha o bala ditaba tseno mono kaofela o di qala hodimo tla bontsha hore na bomme ba etsa wang bontate mosebetsi wa bona ke bafeng. Bomme mosebetsi wa bona ke bafeng, bontate ba mosebetsi wa bona ke bafeng. Ke mokgona Modimo le yena a re entseng hore le ditho tsa mmele tsa batho ba bang di etse tjena tsa bang di etse tjena. Hobane batho ba bedi bane ba fapane. Ya papa ntho ke batla reng ke hape mono ke ena hore Modimo hore he is not a god of confusion. Ya hore jwale ho confuse hore na mme le ntate ke ofeng. Mme the principle ya boraro mona ke ya hore bomme ba apare hore ebe bomme, bontate ba apare hore ebe bontate. Ho ska ba le confusion either in roles or in dress. Ha o so ho aparwa diphahlo tse leng hore di ka fana ka confusion mme di-culture di fapane batho ba heso. Di-culture di fapane o ke ba gare ntho engwe le engwe e shebahalang bo skete kapa mose ke mose wa bomme. Ra tseba hore ma-Scottish kapo ma-Arabo ba na le phahlo e kang ke mose e telele tjenana eo ba e aparang kapo yona the Scottish ba tla apara ntho e bitswang kilt e ka ke sekete tjena se di-Scotch. Ra tseba hore ha se phahlo ya bomme ha ile hantle ke ya bontate. Ke ho bontsha hore moetlong ono ho a tsebahala na phahlo tsa bomme ke tse jwang tsa bontate ke tse jwang. Le moetlong wa rona wa Sesotho ra tseba na tsa bomme ke difeng tsa bontate ke difeng. Moetlong wa sekgowa ra tseba hona le tsa bomme le tsa bontate. Ho ntsana le tse ka etsang overlap mohlomong fela for the most part ho na le tseo clear di bakang confusion kapo di bakang pherekano ya hore motho ena wa mme jwale o bonahala a sa iketsa ntate kapo ena wa ntate o iketsa mme. No, Bokresteng ha re apare jwalo. Bokresteng re apara hore bomme be bomme, bontate be bontate. Hoba Modimo o ba bopile ka tsela eo. Number 4. Bakreste ha ba aparele fashion kapa semenye. Ha re aparele fashion kapa semenye. He manyeo kapo ntatanyeo
monna o bone monna ntwele e seng ba tlile ka yona monna fashion e tesela se seng se skobile ha o se sheba se ntse tjena ha o botsa se shebile tje seeta molato a ngone le mohako bona monna a se ba etsa tjena re se re di etsa tjena e se le khafi se bitswa mamma ho bane o bone it is fashionable ona ba Kreste ha re tsamaiswe ke fashion motho yo ka mo latelang ke Kreste nna ntho tseo di etsang di a tlotlisa Kreste na ha re re wa be old fashioned o apara diphahlo tsa kgale o ntse o apara diphahlo tse ntse di le tsa dinako tsena fela ha o apare to be fashionable o apara ho tlotlisa Morena Modimo ho thwe diphahlo tsa rona therefore ha di baleya fashion o tla hlokomela hore for the most part diphahlo tsa rona e ba tse simple gore ha e be diphahlo tse o fumanang se di confuse ha o sona le ho hongwe so phama ho ya kwana ho hongwe so hlaha hona mona fela hona so le kgutshwanyane o bone gore ke na le bona batho ka nako nngwe wa tseba batho kapa o fumana motho a apere ntho e matsoho a matelele e bima fela ha o e sheba mona le crop top ile kana o ipotsa ntho e ke ya Maria ya hlabula ha e ka mo ya o bolaisa serame mona hodimo o futhumeditse haholo ho thwe moraro wa yena ho ile le wetsa jwalo ka engwe fashion ene e qetang ho bua ka yona le yona ya ntho tsena tse leng gore ke tsa mekgiri morao tjena ke bone batho ba tsamaya ka tsona ebe banna fashion ye ho thwe ho etsahala bona fela re hopole moraro wa rona ke wetsa ho tlotlisa Morena Modimo fashion yona no hobane ha o hlokomela tla fumana hore batho ba tlang ka di-fashion tsena ha se le batho ba e leng hore morero ko tlotlisa Morena Modimo kapa ba sebeletsa Morena Modimo some of the fashions actually come from the devil directly e le yena a re fang dintho tseno a re ntho tse itseng ha o di apere di etsa kelello e be tjena kapa di tsitsinya motho tjena ya bohlano gore we dress economically ha re apare dintho tse boturu ho senang kelello ha o ka fumana ntho eo no ka e reka ka 1500 wa e fumana ka 400 ehlile ke hona ha o nepahetse wa fumana e tshwanang le yona e ntse etsa mosebetsi ono ebile e ntse e le ya maemo a hantle o ska wa re o batla ena e turu hobane jwale yona ke ya label mang le label mang o bone le bo mang TV ba ya apara no ha o apara we are dress economical mme le baka le leholo hobane we are stewards re diqhoku tsa Morena Modimo mme tjhelete ya Morena Modimo we are accountable to how we use it you don't just come in and buy o sebedisa however o apara diphahlo as you need them empa jwalo ka ha ke tjho ke re economical does not mean cheap you don't look to look cheap you need to look proper hobane batho ba bang ka sekgowa ba re cheap is expensive go fumana hore o rekile ntho eo hore o baleya ho reka e nang le quality nyana o rekile cheap o reka tsena tse cheap tse 6 be di tlo senyela o no ka ithekela jean e tileng e thata kapa dikgobo tileng o phelang hantle o tlang ka nako e teng you need to be economical o apare ka tsela eo o sa aparang mahadi a tjhelete fela o apere hantle ya o qetela we dress up practically re aparela mosebetsi o re tlo o etsa o hopole mohi diphahlo taba tsa tse ke bua ka tsona mona ha ke bue ka ho apara fela bua kerekeng o mo Kreste tsatsi le leng rona re Baprista re ba Kreste every day o sa tsebele na go ka re gobetse re le betheng re le ka kerekeng re le tseleng re le mosebetsing re ba Kreste re duty ntho tsena tse ntse ke bua ka tsona tsa principles tsa moaparo they apply to all of them mme ke mona mo tla utlwisisa ene ya practicality hore ya ke re practical ke bolela ho jwale o apara diphahlo tse dumelang hore o tlo tsebe ho etsa mosebetsi o etsang hore ha o ya mosebetsing wa jareteng o re tlamehang ho etsa hobane re batho ba sebetsang ka jarete ra lema re tlameha ho o tlo ska wa lelekisa ho apara phahlo tsena tsa sabata ha o ya jareteng hore o be modest o no kenya di-principles tsa modesty fela o apare tse loketseng jarete ha o sebetsana le maplanka le ditene you wear steel toes you wear overall hore di tle di tsebe go ba ho etsa mosebetsi fela di ntse di le within the same principles manese le apara diphahlo tse leng hore di ba dumella go etsa mosebetsi o itseng people who are surgeons ba batla ho bua ba apara diphahlo tse ba kwaelang tse tla ba dumella ho etsa mosebetsi ha o cleaner o pheha ka tlung o hlwekisa ka tlung o apara diphahlo
tse tla o dumella ho etsa mosebetsi ke practicality. O tlo ska ga ho itse nako le kaofela ka dule tse ga apere mose o motelele o etsewang ha mose o jwale e ba o tla hakwa ke motjhini kapo phahlo eo e ba tla hakwa ke motjhini o hokang o sebetsang ka ona. You are risking your health and your life mo lelekisang ho apara diphahlo o tlo o apare tse tla lokela mosebetsi o within the principles. Tsena ke ditshiya tse tsheletseng tseo Bebele e re rutang ka tsona hore na rona ha re ipitsa Bakreste re ipitsa Baprista na re lokela re shebahale jwang? Re lokela re shebahale re aparele ho tlotsa Modimo, re lokela ho aparela hore re ske ra utlwisa bophelo ba rona bohloko, re apare bophelo bo botle. Re lokela hore bomme bo ntate, re lokela hore re se apare le semenya kapo fashion, re aparele Morena Modimo. Re lokela hore re apare ka mokgwa o economical. And economical is not cheap. I'm not saying ube cheap. You need to be economical. O reke diphahlo tsa boleng bo lekaneng, tsa quality e lekaneng. Ya ho qetela, we need to be practical. Re aparele mosebetsi o re tlo o etsa tsatsing lena. Ke hobane ke hore le ka Sabata re apare the part. Re apare hore re bontshe hore re o teana ho sebeletsa Morena Modimo ya halalelang. Le se ka Morena Modimo a ka re thusa hore dintho tsena di ka dula dikelellong tsa rona. Re ka ba setjhaba seo se ho thweng ke a chosen generation, a holy nation, a holy priesthood. Bao re tla hlahisa Morena Modimo hantle and represent him well. Jesu Kriste o itse o re file mosebetsi o bobebe o wa bileng a re iphupileng ka tsebo, a re fileng le moya o halalelang hore a re thuse ho etsa mosebetsi. Re tlameha re be diqhoku tse tshepahalang mosebetsi wa Modimo. Mme re tlameha re represente kapo re be baemedi ba Morena Jesu bao e tla re ha re sheba a re bana ba loketse ho ikemela mosebetsing mona, mme ba nkemetse ka ho loka. E se ka Morena Modimo a ka hlonolofatsa thuto ya hae ya letsatsi lena. Amen. Moye motle wa Sesotho Sermons and Programs, ha re entse tjena re fihlile pheletsong ya thuto ya rona. Ke tshepa hore o fumane letho kapo o nkile letho thutong ena, mme o hlohonolofetse. Dipotso ke dumela tsona di tla ba ngata, hobane batho ba bangata ba tla re empa ha ke tenne genie, ha ke tenne ho tjena, ha ke entseng, o tla hlokomela hore the principles of God are not prescriptive. Ha di hlalose prescription hantle hore o tene ntho e itseng di o fa di-principle fela hore na o tlameha o shebahale jwang. Jwale ke hore wena ha o apara tsatsi le leng o ipotsa dipotso tsena. Am I risking my health na? Na bophelo ba ka bo botle ke bo kenya tlokotsing? Ha o ka re no, na ke aparela semenya kapo ke aparela ho rorisa Morena Modimo? O ipotse tsona o di arabe jwalo. Na diphahlo tse ke di apareng ha di no confuse batho, di bone eka ke seotswana. Ha o ka di araba honestly, o tsebe o tla bo o apere ka tsela eo rona Baprista ba kgethuweng hore re be ba Morena Jesu re tlamehang ho apara ka teng. Ha re fihlile pheletsong tjena, re tle re inamise dihlooho thapelong. Ntate halalelang, ntate lehodimo, ene ya wena Jesu, re re o re hlonolofatse thuto ena ya hao e qetang ho ithuta ka yona. Ntate, tse ding tsa ditaba e ka nna ba ha di a utlwisiseha, tse ding e ka nna ba di thata. Ke mona moo re memang moya wa hao halalelang yena a kena ka diphelong tsa rona, dikelellong le mmeleng ya rona. Taba tsena a nna di tempelle, a nna etse hore re di utlwisisise, a ba nna re bontshe le ditemana le di-verse tse leng hore re ka di sebedisa ho atolosa kapa ho ngatafatsa tsebo ya rona le kutlwisiso ya rona. Tsena tsohle ntate re ke be ra di etsa ha o se wena ya re tataisang, ya re bontshang tsela. Re kopa ntate o se ke wa re lahla, o re tataise, o re bontshe tsela. Ka hodimo ho tsohle o re thuse re be humble, re be le boikokobetso. Ha re etsa dintho tsena tsohle, re be le boikokobetso, re be le tlhompho ho wena. Re se ke ra ikgohomosa. Hangata dintho tse kang tsena tse ka nnang ya ba di re hloka re fetole se itseng maphelong a rona, di etsa re be bohale, re be le boikgohomoso, re kwatele hore ditaba tsena di teng. Ho na le hore re ikokobetse re re ho lokile Jehova. E ba le rona Sabateng sena ha ntse re tswela pele ho rorisa ka Jesu Kriste. Amen. Mohiye motle wa Sesotho Sermons and Programs,
e re ha ke fihlile mothating ona ke tle ke lebohe wena ya nkileng nako ya hao ho tla re mamela tsatsing lena e leng wena ya dulang a re tshehetsa a re latela mme re re ra leboha ha o fela o dula o ntse o re tshehetsa. No, haeba o na le ideas on what you think would like us to talk about kapo ntho tseo o batlang hore re bue ka tsona, o no di ngole leboteng la rona mono haholo la Facebook a di arabela, mme re tla etsa ka tsela eno hobane lenaneo lena le morero wa lona ke ho tlotlisa Morena Modimo le ho thusa wena o le motho hore o atamele Morena Modimo betere kapo o be le katamelo e betere ho Morena Jesu. Ka nako ena re ke lebohe le moifo wa heso he o dutseng o na le nna o ka moraka ka mona. Ke na le moifo wa heso, ke na le ntate Seiso Mokwediti, ke na le ntate Moribe Lethapa, ke na le mme Mamojela Selebalo. Ke bona moifo wa heso o emeng ka moraka ka mona. Ke a le leboha baholo ba ka bana beso, mme Mamojela le wena ra o leboha mono. Ke yena a tshwereng thuto tsa bana haholo. Ha bona thuto tsa bona se di le bohale tjena se di otla, ehlile lenaneo leo kapo karolo eo ya mosebetsi ona ehlile e tshwerwe ke yena ka matla a maholo. Ho fihlela nako e tlang ha re teana nna le wena ya reng ho wena Morena Modimo a be le wena, ke wa hao ka mehla, ke thapelo wa letete, letete la mohale, mohale wa mokgatjhane.